Kada se u javnosti pojavila informacija da Srbija razmatra nabavku transportnih aviona Embraer KC-390 Millennium, odmah su počela poređenja sa kineskim Y-20. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari zašto Srbija ne kupi kineski Y-20, već je, nosi više tereta i sarađujemo sa Kinom. Na prvi pogled, pitanje deluje logično, ali čim se malo dublje uđe u tehničke podatke, postaje jasno da ova dva aviona uopšte nisu projektovana za istu ulogu. Drugim rečima, nije isto porediti kamion od 12 tona i teški šleper. Oba prevoze teret, ali rade potpuno različite poslove. Da bismo razumeli da li Srbija pravi dobar izbor, prvo moramo da pogledamo šta ova dva aviona zapravo mogu. KC-390, najmoderniji srednji transportni avion. Brazil je početkom 2000-ih shvatio da njihovi C-130 Hercules više neće moći da zadovolje buduće potrebe. Umesto modernizacije starog koncepta, kompanija Embraer razvila je potpuno novi avion. Rezultat je KC-390 Millennium. Prvi let obavio je 2015. godine, dok je u operativnu upotrebu ušao 2019. Danas ga koriste ili su ga naručile države poput Brazila, Portugala, Mađarske, Holandije, Austrije, Češke, Južne Koreje i Švedske, što pokazuje da je stekao značajno poverenje među različitim vazduhoplovstvima. Tehničke karakteristike KC-390. KC-390 ima maksimalnu nosivost od oko 26 tona, može da preveze približno 80 potpuno opremljenih vojnika, oko 66 padobranaca ili vozila poput transportera, lakih oklopnih vozila, haubica i kontejnera. Pokreću ga dva turboventilatorska motora IAE V2500. Najveća brzina iznosi približno 870 km/h. To je gotovo brzina putničkog aviona. Za poređenje C-130J Hercules leti oko 650 do 670 km/h. To znači da KC-390 može mnogo brže da prebaci trupe ili opremu na veću udaljenost. Šta još može KC-390? Jedna od njegovih najvećih prednosti jeste višenamenska upotreba. Jedan isti avion može tokom svog životnog veka obavljati transport vojske, medicinsku evakuaciju, gašenje požara, uz odgovarajuću opremu, dopunu gorivom u vazduhu, humanitarne misije, transport pomoći posle zemljotresa ili poplava. Drugim rečima, nije napravljen samo za rat, napravljen je da leti gotovo svakog dana. A šta je kineski Y-20? Y-20 je potpuno druga filozofija. Kina ga nije razvijala kao zamenu za Hercules, razvijala ga je kao panda na američkom C-17 Globemaster 3. To znači da govorimo o teškom strateškom transportnom avionu. Njegova maksimalna nosivost procenjuje se na oko 66 tona, više nego dvostruko u odnosu na KC-390. To odmah menja njegovu namenu. Y-20 može da prevozi glavne borbene tenkove lakše kategorije, veoma velike radarske sisteme, balističke raketne sisteme, velike količine municije, više oklopnih vozila u jednom letu. Drugim rečima, Y-20 nije konkurent KC-390, on je konkurent C-17. Zašto onda Srbija ne kupi Y-20? Ovo je pitanje koje se često postavlja. Odgovor nije jedan, već ih ima nekoliko. Prvo, Kina ne izvozi Y-20 u velikim količinama, za razliku od KC-390 koji je namenjen izvoznom tržištu i već ima više međunarodnih kupaca. Y-20 se prvenstveno proizvodi za potrebe kineskog ratnog vazduhoplovstva. Do danas nema široke izvozne baze koja bi obezbedila razvijenu međunarodnu logistiku i mrežu korisnika. To znači da bi Srbija bila među prvim stranim korisnicima. To nosi dodatni rizik. Cena. Iako tačna cena Y-20 nije javno objavljena, jasno je da je reč o znatno većim i složenijem avionu. Veći avion znači skuplji motori, više goriva, veće hangare, skuplje održavanje, više članova posade. Troškovi životnog ciklusa bili bi znatno veći nego kod srednjeg transportnog aviona. Da li Srbiji uopšte treba avion od 66 tona? Ovo je možda i najvažnije pitanje. Vojska Srbije nema globalne vojne baze, nema ekspedicione operacije na drugim kontinentima, nema potrebu da prevozi tenkove hiljade kilometara daleko. Najčešći zadaci transportne avijacije Srbije bili bi prevoz vojnika, prevoz opreme, humanitarne misije, pomoć stanovništvu, međunarodne vojne vežbe, medicinska evakuacija. Za većinu tih zadataka avion klase KC-390 potpuno zadovoljava potrebe. Šta Srbija dobija sa KC-390? Ako Srbija zaista uvede KC-390 u naoružanje, dobit će sposobnost koju danas praktično nema u tom obimu. Moći će mnogo brže da prebacuje oklopna vozila, haubice, helikopterske delove, bespilotne letelice, logistiku, specijalne jedinice. Pored toga, KC-390 može da dopunjuje gorivom drugi avion u vazduhu ako je opremljen za tu ulogu, čime postaje i tanker.
A gde Y-20 ipak ima prednost? Postoje oblasti u kojima je kineski avion nesumnjivo superiorniji, pre svega nosivost, zapremina teretnog prostora, mogućnost prevoza veoma teške tehnike, strateški transport na velikim udaljenostima. Ako neka država želi da za nekoliko sati prebaci veliki broj vozila ili veoma težak teret na drugi kontinent, Y-20 je pogodniji izbor, ali to je potreba velikih sila koji imaju globalne vojne obaveze. Zaključak. Na papiru Y-20 izgleda impresivnije, veće je, nosi više, može da preveze znatno teži teret, ali pitanje nije koji avion je veći, pitanje je koji avion odgovara potrebama Srbije. Ako posmatramo veličinu zemlje, budžet, strukturu Vojske Srbije i zadatke koje transportna avijacija realno izvršava, KC-390 deluje kao racionalni izbor. On nudi dovoljno veliku nosivost, znatno veću brzinu od klasičnih turboprop transportera i širok spektar zadataka od vojnih do humanitarnih. Zbog toga se ne može reći da Srbija bira pogrešan avion. Možda ne bira najveći, ali ako do nabavke dođe, vrlo je moguće da bira avion koji najbolje odgovara njenim stvarnim potrebama, a to je često važnije od same veličine letelice. Za još vesti i analiza poput ovih, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.